abebembezi n'abatura ba district ya Bushenyi omukasheshekerizo abayishiko mu maka g'omugenzi Mary Karoro Okrut oferiro mu irwariro rya Aga Khan Hospital Nyekero omwihanga rya Kenya. Professor Emmanuel Karoro nagira ngo mugenzi amazira meza berarwira rukushasha munonga kandi babire batakamanyire ndwara yenyine yabira yine nikwe ko mutwara Nairobi Aga Khan Hospital ahembera yetabucire akahendera fire. Ni manyabiro for 1 month. Berarwire mfukishye lift ya about 2 months. Inizera abirataka garikira. Agenda na shasha onore na nyokukunde birandi nisese n'umuntu dogera no sasa kumanya byashashasha nanga yashasha baso urumba so Kampala akatunga ho buzubu yatunga accident nyuma ho yasisikaro mugongo kuyatunjiro buzubobwe yageza aho yazo mu irwaro yazana Kasere Hospital yabire natunjiro buzanzabi kumara almost 2 weeks. Peter Wachfari owabireho speaker wa district ya Bushenyi na RDC kumara obwire buringwa yagamba ha mugenzi nko muntu abira ryo mwesigwa kandi omukozi omukwerekana sa president omwizina lya timu yaitu muhara witu kandi omunyanya zitu nobwara reija kirerirwe tukamushabira ngo amutekateka mushezi wa minister nuko president aratugambira ate ninga tinga ngaha konga mwenu ecyarigire mbwanyuma kikatwereka ngo akasime kitwashabire ya mubwa minister amukoreseze ministries nyingi kandi okwereka ngo akari omukazi wo mukozi kandi wo muhurize kandi omwesigwa nicyo kurebera ngo nobwo bwa minister yabuhumwire una president akaguma mwine namukozesa n'igishaha yafakira umukozi mu office ya president. Yoroka mu bashasha urumurano w'umugenzi yagamba hakushoma kwe n'emirimo yabire nakorra abatura akakora imirimo akashomera bweranyangi yaheza yasamakere yashoma yaheze ibyo kushoma kwe icara mununga nambaga nakora by'amahurire namanya kandi kazasitonye bihiyona bari mu byaye cyukandana no kushikamba kayungushe mu wiki pare kumara umwanya mirongo myaka kamukunyana umufuki w'ubutu natuje wenu kandi abe yahumura ubwo yahumura bana ko president office kale special advisor abatura abo twashanga mu maka g'omugenzi muri Katungu Bushenyi bashasha nawe bari kugira ngo abira ry'emyomyo mpango babiri nakunda rhanga na mama ni janisha yakundire onare bakabo wishema onare bobo amanga onare bona kunda ntwenda kumusimira ejo kandi Kasere yitu ya Bwatogo tuyino kushasha kuhango oba no muntu yaferwa oba no muntu yagera ubugeni atwatirireho munonga Wene kitwa kuzobutegeki ni ntumwegaho reba ngo ni twe twaba turi mu butegeki ubwo hansi ubwo hino kureba yatubira icyo kurebera. Umugenzi Businge Mary Karoro Okrut akazarwa habiro 8 by'ukwezi kwa 12 umwaka gwa 1954 kandi yafera ha myaka 17 ey'obukuru. Gasha kwa Abraham Muganzi na Ben Muhozi.